Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka West Khasi Hills District Congress Committee kalarai ban nang pan klan show ka party hapo ka district nakabenta ban pan kre ke election ka ban salong shen ha usnam arajar arpulai. Presiden jong District Congress Committee ubadairu hakajo kapor unong pet ya ka Ramrai Block Congress Committee uba bormanding nonglang habaya keren bat kilat pathai khubor hadin malawai ke jingelang kabalalong ha kasantarik upanaya yong arajar arpuar hapo Congress Bhavan Nongston ulaong bayamenta ke Congress kadang penlet jingmut kumno ban nang penklan ya ke party hapo ke district. Hakabaya bat ke jinglek penyaso UMDC ke Ramrai Jerngam Constituency uba bajap pengrob sya ke seng NPP nakaliang jong uba bormanding nonglang ulaong baka jinglek penyaso jong UMDC sya ke seng NPP kanam kta ya ke Kongres namar bahado menta ke Kongres kadang klan. Syushu uba nonglang ulaong ba ulayo jingtip ru nakipad ba wat UMLA uba Kimfa Sydney marbanyang ula ban lek penyaso no sya ke NPP. Hakajing pelik peniasok nak liang cong UMDC belum jongi buat copong rob sya KNPP ngamdon jing tip AA nak liang kejongan merbah klem yok bani konsol barnga mentah sipor kidon kijing leng pedeng cong upai ba nak kebenta bahwa UMDC jongi ulah lek no sya KNPP ring ka Kongres Parti perdi Kamtam haram rai kadang don ke jingkermen bat kadang klan. Ya ke distrik hibarok way kum yikilong tray. Kam don jingkta AA. Namar halo menta ka parti kongres kadang ya ke organisasi ban penklan ya ke parti. Yo ya ke jing penaba wan UMLA ro unsan lek no sya KNPP. Kata kalong nisyo jingtip nak kiparalok kiparacior kinong kesian ba icong keseng kongres nai nakali yang ngajonga presiden kan sa bakilek habaro kisun nga klem yo jingtip ba kiklem pentip ya keburam kajonga kum presiden yang jong karam blok banar liang jong ke distrik lamar ha kacung kapor mentang ade mangau distrik presiden bat kum appointment ngelayo anak MPCC bangan hab in charge sipor ya karam blok ngilapan krek sai ya organisasi bat Satang kendiat sengi ingin sapen benar yau kandidat nak seng kongres naramrai. How new arah jara pulai. Karamrai konstituensi ingin yo ya kejijop nak kandidat jong seng kongres. Bat nanong ston ingin yo ingin job nak seng kongres.